Мен гармоншидім. Малай шағым гармон тартып өтті бұрамнан. Сақлилардыр мұңын гармонымның жайғы кешлер, қышқы боранлар. Мен білмейм, нендет тылсымды күш тәу гармонға сузған қолымны. Нәсілден ме келген әлі артық мұңды бала болып тұдым мы? Олай десем, әтейімді гармон турында матур-матур қиял көп құрған. Түн ұртасы жеткәш гармон алып мұншаға да барып отырған. Әмин мұншаға барып отырмадым. Әйренға шейде сол еді, бәқіт өзі, менен бәқіттірек кіші yok еді. 6 yaşta қолға гармон алдым, 16-да үрдім қызатып, уран бойлап көп мө өттім ойнап, көп мө жырлап ұздым, яш қызларыны тәмлі ұйқысынан ұятып. Татарстанның халық артисті, легендар жыршымыз Фанвали Ахматов. Малай көңіллеріні көтәріп жібердің, мен айтам ұран бұйлап. Кем гармон тартып келе екен, яшіліктерді еске шырып, хатирелеріні яңартып, ол сен екенсің, ярақ араларыны яқын етіп келген үшін, зор етіп рахмәтлерін айтасы келе. Алқышлар Фанвали Ахматовқа. Өзіңізге рахмет. Шақыруыңызға. Да. Мен өзіміне келмедім бейт. Өзімнің достарым білен келдім. Бүтінісі Башқұртстаннан. Мына өзім ойнайым, өзім жырлайым деген конкурсының. Құрметті достар, құрметті тамашашылар, шыннан да Башқұртстанда Туймазы шәһәрінде өтіп тұрған өзім жырлайым, өзім ойнайым конкурсының ұйыштырушысы, жюри рейсі Фанвали Ахматов. Әменде қонақлар! Шақырайық, Шақырайық. Менің көресі келе, тамашашыларына да көресі келе. 18-ші еліне Қазанда өткен өзім ойнайым, өзім жырлайым конкурсында гран-при алған жігітімізді шақырабыз. Шоқмағыш жігіті Илнур Ғазизов. Яқташ! Яқташ! Рахматыны кәш, маладес. Яқташ қынамы? Меннен қала давамшы мен айтам. Бұлар давамшылар, бұлар бар. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір, құлда талиян, ирак тәжірмін. Дәрт ташып тұра. Шынанда тамашашылар Илнур Ғазизов білен танышылар. Біз енді аны яратып қына қадыр енді исімен алыштырдық. Нұрғазиз. Псевдоним келешіп тұра. Жырлай, уйнай, би, сөйлей. Ямағат, бір кіші де бұл қадар талант Құдай тағала берсе де берейкен. Деп күн айтасылар. Жігіттер, Илнур, отыр брат, отыр. Абай, так,
Bu garmonunu мен, bu garmonunu Хужасына берейін әлі. Ол шәп гармон, бұл шәп гармон. Сен отырма. Басайын міне. Сен сүймейтінде бүгінде тамада. Башта отыр дейді қазір басты. Мен шолай өзім нәрсе ішлеген өзім де білмеймін. Күшті алқыштар арасында тағын шақыры қалы. Кімдер мұнда бейт ұрам тұтырып жамағат гармоншылар келе алқыштап қаршалы қалы. Кім анда? Біздің Гүртеле шәһәрінде яшап, гармон ойнап, жырлап, еруші, мына бір güzel затыбыз Нәзилә Нұр Әхмәтова деген. Нәзилә Нұр Әхмәтова. Шапмағыш. Түгел Шапмағыш инданың тумышы. Шапмағыш. Гүртеле дәрсігіне бит. Нәзилә Нұр Әхмәтова. Үзе. Дошман келсе бір йыдырық бұлдық. Достлар келсе гүлге үйлендік. Біздің жырлар жаннан қан тамғанда, йөрәк ярасына бәйләрлік. Отыртасың. Иң матур орын. Иң матур, иң әйбәт орын түрдән. Нәзилә, отыр, қартлар янына отырсаң да сеңе ярый. Әлі мен Нәзиләні көрген шаққаттым, чөнки аның тормыш иптәше Камил белән бергә культура ағарту училищесында Стәрлетамакта бергә укыдык. Оста, талантлы биюче Камил достыма. Менә бит үзе генә килгән бүген. Абай, Электергән бит. Аллага шөкер. Талантлылар, чакмагышлар, тагын бармы чакмагышлар? Бар. Әле башта Бәләбәйне әйтик әле. Бәләбәй шәһәрендә яшәп иҗат итүче менә Хамид Дәүләтхужин. Ул да минем конкурста дип әйтим инде лауреат булды. Әйдә Хамид. Хамид, достым алкышлап каршылыйк әле. Yıldız yana yaktırak. Oynada yıldızı yakın, ne sizden yırak. Oynada yıldız bir yakın, silgiden yırak. Hamid! Qadırlı qonaq bugün Şevit Kamiddə. Şulay. Vay malay, hürmetli qonaq. Hamid dostum. Bələbəy? Bələbəy. Men Bələbəydə. Qaraqı zavodu. Көрініп тұра. Көрініп тұра. Yox. Шундай жерде бар бит. Уфаларга барган шакта Бәләбәй уңда кала дип җырлыйлар. Уфалардан кайткан шакта Бәләбәй шунда кала. Бу бер хатындан күрше хатыны сорый икән. Ирен кайда эшли? Спирт заводында директор. Ошый меше дигәч, әле өйгә кайтканы юк икән. Хамид, бу кайткалай булай. Утыр достым. Әле сораулар булачак, Алла бергән булса. Шакырган тагын бармы шакмашлар? Бик уникальный дип әйтим инде шундай гармончыбыз. Шакмагышны кыйндалыгы да баягы. Ни булса шакмагыстан чыга бит инде. Ни чыкса да. Сол колы белән гармон уйный торган җегетебез менә. Әтисе базардан алып кайтып ничек тоттырды ди, шулай уйнап киттем инде. Менә. Исеме? Феликс Якупов. Феликс. Михаил Якташ, сен теге қолың белән күрешәсеңдер инде хәзер. Менің оңыда оң солыда оң. Үзең болай ничә алмысың сен? Былай нормально инде, былай үземдә яхшы чувствую итәм. Әйбәт. Мин шуңа гына аптырайм. Менә күбесе миңәргә сорап бирә дә, менә сулакай диләр дә. Каян син мондый булып чыктың дигәч, мәйтәм ансын әтәйдән, инәйдән сорайын да, әтәй инәйнең ошибкасыдыр димен. Син беләсеңме, иң акыллы кешеләр, иң дөнья күләм менә танылган шәхесләр барсы да сулагай булган. Сталин да сулагай булган, Ленин да сулагай булган. Феликс! Эдмондович Дзержинский түгел.
Палу. Палу, молодец. Мында отыр. Мына Нәзиләне уртага алып отыргыз әле. Ах, малай, алкышлар. Келекіз. Кән. Қазір мында тамашашылар үйлейінді Жәуит, Кәмит Жәуитке шақмағышларды ғына жиған deyip. Әйде, өзгертейік, тағын кімдер бар? Мен жиып ап келдім мен, теге оңлар намаз кейіне деген өзінен өзі шолай келіп шықты. Пенсияны аны юққа бербейлер, әйде. Шолай. Қазір мына Дүртелі шәһәрінде яшайынды ол, өзінің нейін ап келді бетін, оқушысын, гармонда ойнап жырлай тұрғансы, Иліш районы қызы. Салават Шарифуллин, Мәрьям. Әйдәгіз. Әтилі... Түгіл. Аның оқушысы. Оқытушысы, Ай рахмет. Мына біздің келешектер бұл. Мына Салаватқа айырым рахмет айтасы келе. Балаларын жиып, аның дүрт группасы бар қазір. Мандалины группасы, баян группасы, гармонда ойнап жырлау группасы. Мына шулай таңғысыз күні-түні ішлетірған біздің Салаватыбыз. Салават. Уфада да, Татарстанда да біреу андай жоқ бұтын. Жоқ. Біреу бар. Ол Зәки малайы. Ол гармонда ойнай білмей, жырдығына біле. Салават достым, зор етіп рахмет. Алқышлар жамағат. Мына бет. Өзінің оқушысы, давамшысы. Мына шулай. Мәрьям, мында отыр бағыры дәбі. Мында отыр. Салават достым, сен мында отыр. Жамағат, алқышлап алығалы. Шынынан да мына. Сән тағым бар ма? Болды. Болды ма? Мен гіне қалдым. Сән гіне қалған. Отырайым мен де. Отыр. Болды. Отыр. Алла білді. No, hürmetli dostlar, hürmetli konaklar, Irak aralarını yakın etip gelgen sizge zor etip rahmet. Mına bit cemaat, garmunçılarına avul yaşay. Bugün kapkatı bögürleyecek, rahatlar bir jırlaşıp, tanga şaklı takmağa etip emi avuldaşlarını yıklatı uyuk bugün. Lay bit, dostlar, sen Veli Ahmetov neytem, ul buy, ulsun, ul gövde, ağırlığı 2 sittir, estağfirullah tövbe. Mına xalı шығар абет, Әзіле, мен сенің шушы конкурста қатнашып жеңу еулауын үшін шатланамын. Шынанда, міне тамашашылар ишетсіндері шақмағыш дейділер. Қойса олдан? Мен өзім Дүртелі районынан, Түбәні Таш ауылынан, иптәшім енді Шақмағыш районы, Құтты ауылынан, Камил есімні білді. Әм енді ол барығызға да сәлем айтып қалды. Өзі бейей, өзі менім құбызға жырлай. Әм бірге бек матур етіп яшап ятабыз. 3 бала өстірдік. Үшісі де башлы көзлі. Мына шушылай бізнің кебек матур етіп жырлайлар да, сөйлейлер де, бейлер де, өз ішлеріне тоғыры болып, матур етіп оңышлар білән яшап яталар. Ай рахмет. Мына гына, қысқа ғана вақыт ішінде бүтін биягара сені сөйлеп бітірдің. Сөйлеп бітірмәдім әлі, Жәуит. Әйт әлі. Менің әлі тағын міне 4 ұнығым, ұныққашым бар. Әйе. Бик бақытты болуң өкінді. Аллаға шүкір. Ұнықлар гармонда ойнағанда бейлер ме? Бейлер. Бейтесің ме? Әйе. Барсында бейтем. Міне мен өзім бейтем бигрәкте. Көрініп тұра. Мына мында... Қатын қыз бейте бейтенді өзі. Мен қарап тұрам, мына сенің янда тұрам, сендегі энергетика, мына мында мені батарейқарына бастырып қойған шекілі. Шулай ма? Назила, әйтелі. Сен уже қыза башладың. Қызам, мен идәлі қашан қыздым. Сәнғатта неше ел, культура өлкәсінде неше ел, әйтелі. Инде неше еллар бетінде. Мен инде әр вақыттағыша гастролге қайтқаш көрем. Bizne Дүртелі мәдениет йортында қаршы алушы мына шушы ханым инде елмайып, гармоннар белән. Ничә ел? Аллага шөкер, инде 37 ел шушы культура системасында эшләйм. Феликс, Димлек. Якташ. Шунда кайса авылдан? Тукай авылы. Тукайданмы? Исеме генә Тукай. Менә безнең районда Тукай авылы бар. Жәуит, ұнытмаған білсаң, тауның тияғында сен, тоудың бұяғында мен енді. Ол туғанын ұнытқандыр енді ол қар көптен. Екі арада Васильевка деген ол бар. Білем. Тауның тияғында Васильевка Шалпы деген тау бар. Шығы яғында сен, Шалпының бұяғында мен туғаным. Сен нешен жылы тудың сен? 57-де. Сен ертерек ауыз салған сұшын. 61-дегіне. Шуңа көре сенің талантны.
Менә Васильевка авылы җегетләре, кызлары Тайняш мәктәбендә укыдылар. Ансын хәтерләмәйм. Менә син безнең мәктәпкә укырга килсез, Балташка йөргәнсездер укырга, шулаймы? Мин бит инде сезнең кияү булып чыгам. Мин бишәдә Тайнаштан. Син былай мактама, кияү туган түгел ул. Син башка җирдә сөйлә. Яра. Ничә ел гармунда уйныйсың? Ничек кенә дип әйтәйем. Күпчелек мин былай әле якты йөзгә бик чыгып уйнамадым. Гел базда уйнадым. Караңгыда бит. Караңгыда кеше күрмәй, рәхәт. И матур иштелә. Синнән дә оста уйнаган кеше юк инде. Ул әле кайбер чакта уйнап җибәрәм битәм. Үзәре шул кадәр матур уйнайм, җылап та җибәрәм. Да. Хәтта син уйнап җибәрүгә бәрәңгедәге теге баздагы бәрәңгеләр дә шота. Обязательно. Колорадский жуклар качып бетә. Булаймы? Шушы гармон дигән әйбердән инде мин инде шушы гармоннарны уйнап кына түгел, хәзер инде шушы әйбернең бөтен эчтәлегенә кирип утырырга булдым. Шушы гармоннарны үзем ремонтлап, үзем ясарга да өйрәндем инде. Гаилә бар? Бар. Балалар бар? Бар, кыз малай бар. Оныклар бар? Онук, унычкы бар. Аллага шөкер. Алар гармон уйныймы? Менә уйнамайлар шул. Әле пока үзем исән чактан әйтәм берәрсен өйрәтеп буламы юкмы дигәндә, ул бит инде урыс сүзендән әйткәндә пишниктән пишник туады. Ну, атнакы бер ягы бар. Мин үзем инде заманында биюче булып йөргән. Бер 25 еллап шушы биюдә генә бийдем мин. Уны малай барыбер шушы һөнәрне алып калды, биюче. Биюче. Гармончылар юк. Ярар, булыр Алла биргән булса. Җитә, үзем дә мин аларга җиткерәм, малай. Җиткерәм. Менә ул да җиткерә. Син дә кимен куймыйсың. Ай, молодец. Ну, Салат әфәнде, сезнең турда инде фән достым матур итеп сөйләде, укытасыз. Менә баянда уйнаганыгызны күрдек, ышандык. Әле бит монда башка инструментларда, уен коралларында да уйната дип әйттеләр. Аларында да уйный беләсезме? Дөрес. Хромкада. Тагын? Шуннан тальян. Тагын? Курай. Тагын? Без инде балалар нәрсә дә өйрәтәм, барсында да уйныйм. Уникаль кеше бит бу җәмәгать. Илеш. Кайсы авылдан? Кызыл байрак авылы. Кызыл байрактан. Җәмәгать. Илеш, менә бер картаймый һаман шул килеш. Ничәнче класста укыйсың, Марьям? Синнән сорыйм әле, 10 класста. 10 класста. Әллә мәктәпне тамамлагач, Алла биргән булса, сәнгать юлыннан китәргә ният бармы? Уйлайым. Булай уйлагач точно кияүгә чыгасың син. 11 бетәсә кияүгә чыгасың. Аннан артист буласың диген. Ашыймы? Ныгышы. Гармон. Хош килдең. Тагын башка уен коралларында өйрәнмәдеңме әле? Өйрәндем. Башта баянда өйрәндем, соңдан шул әкренләп хромка инде, потом тальян, мандолина да уйныйм. Менә. Егетләр. Сезгә әйтәм. Менә татар кызлары нинди булырга тиеш, а? Шулай. Бөтен яктан килгән уйный җәмәгать. Әле бит менә мондый балаларның ичендә күңелендә бер кашан да начарлык буламы җәмәгать. Чыннан да иң акыллы, иң тәртипле, музыкаль уен коралында уйный белгән кеше, җырлый белгән балалар, алар чыннан да иң акыллы, иманлы балалар дип әйтәсем килә. Шуңа күрә дә әле тәмле итеп ашарга да пешерергә әниләрең өйрәткәндер, шулай бит, ә? Өйрәттеләр. Токмаш кисә беләсеңме? Кисәм, көндә кисәм. Бек кисмә, бармагыңны кисә күрмәяме? Ярар. Апаңнар бармы? Апам бар, обыем. Алар киссеннәр. Ярар. Ярыймы? Ярар. Камырын гына басып бир. Ярар. Рәхмәт, алкышлар җәмәгать. Менә бит, Ну. Хамид дустым. Спиртзавод. Бәләбәй. Хәлләр. Аллага шөкер җавит абый, рәхмәт. Абый димә инде, син миннән дә карт күренәсең бит. Инде каш дип әйттем. Инде каштик. Ничә ел гармон тартасың? 40 елга якын инде. Тагын нәрсә дә уйный беләсең? Баянда уйныйм җавит абый, кубызда һәм нервада. Тагын нәрсә эшли беләсең? Бии белән Тагын шигырь сөйлим. Шигырь? Мәхәббәттән кеше үлә дип, юкка гына әйткән булалар. Мәхәббәттән кешеләр үлмиялар, мәхәббәттән кешеләр туалар. Шулай инде. Әллә белмәгәнеңме? Менә җәмәгать, хөрмәтле дуслар, бүген Хамид Җавиттан күп кырлы талант ияләре сөйлиләр дә, җырлыйлар да. Конкурсны исемен алыштыр. Үзем уйныйм, үзем җырлыйм, үзем сөйлим, үзем биим. Истәргә кирәк. Истәргә кирәк. Аннар Тагын бер әйтмәй калган шөгыле бар. Бик оста умартачы ул.
Бәләбәй районында аның кебек умырта şey, үзе ясый умырталарны. Фән, күрініп тұра құртшаққа. Әлі шеше қайтмаған дейсің. Рахмат. Менә Җавит абый. Әйтәм балысы килә. Теге біреуден сұрайлар екен, біреу келгенде қора, сізден тәмні ис келе нәрсе септірді. Карвалол ис ол деп айтады. Ну, Хамид достам, зор етіп рахмат. Менә Җавит абый, бәләбәй дейбез бит. Минем туган җир бит Бәләбәй түгел. Қоян. Мин Ярмәкәй районыннан Түбән Карамал авылында туганмын. Бәләбәйдә эшлисез, яшисез. Бәләбәйдә яшибез, әйе. Түбән Карамалы. Түбән Карамал. Ярмәкәй. Ярмәкәй. Ох, Ярмәкәйләр, Менә Туган ягы. Рәис Хананов, Әйе. популяр композитор жамағат. Рәис Хананов уфтанма, тағы бик көп жырлары бар аның. Сандуғаш, Тупатуллин жырлары, Айы, Сандуғаш, бик көп. Шуңа күрә, менә бит нинди талантлы егетне үзләрендә калдырмыйчы Бәләбәйгә җибәргәннәр. Бәләбәй белән Ярмәкәй арасы ерак түгел, анда бер 35-40 чакрым. 25. 25 яра гафу. Мин беләм, чөнки мин бит инде географиядан икеле. Мин ике улым бар, Җавит абый. Ике улың. Әйе, алар да гармунда өйрәнәләр. Аха. Алла берсе. Хатыным гармунда уйный Гөлнара исемле. Сез бер штисезмисең? Шул умартада гармон что ли? Семейный квартет булачак Алла берсе. Булсын. Әйе. Булсын. Менә бит җәмәгать киләчәктә күрсәсә Алла биргән булса, менә шу гаиләнең башлыгы әйткән Камил Җавиткә килеп бөтен гаиләбез белән сәхнәгә чыгып, тамашачыларны шатландырып, сөендереп Алла биргән булса, таң калдырыбыз дип. Менә шу сүзләр Худайның амин дигән чагына туры килсен, ярыймы? Рәхмәт. Рәхмәт. Хамид дуска. Бу җегетне инде тамашачылар таный. Фән чынында икенче тапкыр, өченче тапкырмы? Өченче тапкыр чынында гармончы буларак та чакырдык, инде кунак буларак та чакырдык. Аллага шөкер. Талантлы егет әле безнең белән дә 2 ел гастрольдә йөреп, әле тагын да тамашачыларны шатландырган, сөендергән егетләрнең берсе. Күп кырлы талант язып. Бу гармонны име нинди генә сәхнәләрдә уйнарга туры килмәде. Шулаймы? Әйт Илнур. Чынында залдан уйнап кергән вакытта гармон тартып, тамашачыларны шок каттырып име чынында басып алкышлаган чаклар бар. Шуңа күрә менә нинди егетләр утыра. Илнур, таныштырып кит тагын бер тапкыр. Унытканнардыр. Исәрне төшер. Менә мин үземдә оныта торган гадәт бар. Менә бирәсен онытам. Ну, аласын онытмыйм. Юк, ну, Минем инде кебек икәнсең син. Мин инде үзем Чакмагыш районының Яңа Бердә авылы җигете, сезнең авылдан ерак түгел, 15 кенә километр. Үзем инде тумыштан шушылай әнием-әтием җырлыйлар иде, уйныйлар, гармонда уйныйлар иде, абыйларым да, апаларым да. Мин инде бәләк чагымнан беләм, үзем белә башлаганнан бирле, алар гармонда уйнап, баянда уйнап җырлап утыралар иде. Мин дә ак алюминиевый патносны ала идем дә диванның иң башына түренә менеп утырып, аларга ияреп уйнап җырлап утыра торган. Шул патнос белән. Патнос белән. Менә минем уйнау шуннан башланды, хөрмәтле дуслар. Әле уста гармончы гына җырчыгыла түгел, әле ул мәзәк остасы да. Шуңа күрә Илнур бер мәзәк. Ну, мәзәкләргә килгәндә инде менә сөйләп үтәсем килә. Без бит инде барчабызда авылда туышкан балалар шулай бит инде. Менә бер гаиләдә шулай бер малайны карап үстерәләр. Картайган көнебездә үзебезгә иптәш булыр дип. Сельхоз институтка укырга кертәләр. Малай укый, ияләшеп бетә шәһәргә бит инде. Как малай сугын вакыты җитә, малай кайтып төшә инде. Ит ашыйсы килә. Әти-әни тырыша инде. Сугынны суялар, итне эшкәртеп белеп куялар. Улым, әйдә кил әле, күрсәт, кай җирне алып китәсең? Ну, әти, передний мост и задний мост. Китә инде шәһәргә. Шулай еллар уза, булачак кәләш белән алып кайтып таныштыра, гөрләтеп туй үткәрәләр, онык чыклар бит инде. Үсәләр әкрен генә. Как малай сугын вакыты җитә, кайтып төшәләр инде артыбырак. Әти-әни тырыша инде. Сугынны суялар, итне эшкәртеп куялар, илеп куялар. Улым, әйдә кил әле, күрсәт, кай җирне алып китәсең? Ну, малай хәзер бит инде үзе әти кеше, шәһәрдә яши. 2 кул кесәдә спай гына килә. Ну, па, ты же знаешь, передний мост и задний мост, конечно. Әти шул вакытны кызып китә. Балакайларым, әле сезгә ел сайын передний мост белән задний мост кирәк булдымы әле? Менә бу ел сезгә карданы булыр да, выхлопной трубасы булыр дип әйтте.
Шәбішәгем. Әтиге де ақыл кірген әйбет. Әйбәт. Әлі сені де ұздырды ма? Уздыра. Бұлар уздыралар, бұлар яшьләр, фән. Бұлар яшьләр. Шуңа күрә теге әти белән әни җилкәсендә яшәү туры дөрес түгел. Шулай бит инде. Теге ике җегет утыралар икән дә кафеда чәй ичеп, бер әйтә икән, булды, җитте. Әти белән әни җилкәсендә яшәмим, всё. Дуст әйтә икән, эшкә урнашасыңмы? Юк, әбигә күчәм дип әйтә. Шулай инде. Менә балалар бар җәмәгать, чыннан да менә бик кызык мәзәкләр, әмма дә менә укучыларны күргәч инде мине искә төшә. Укытучы класска җыйган балаларны, беренче класс. Утыртырга кирәк бит партага. Кая утыртырга? Так. Фәнис, балакаем, синең әтиң кайда эшли? Ит заводы директоры. Аха, беренче партага утыр балакаем. Так, Руслан, синең әтиң кайда эшли? Спирт завод директоры, беренче партага утыр балакаем. Абдрахман, синең әтиң кайда эшли? Минем әти ФСБда. Так, балалар, сез артка утырыгыз. Фәнис, Абдрахман, монда утыр. Әтиң ФСБда кем булып эшли инде? Белмим, папа, бүгін генә алып киттеләр дип әйтә. Минем дә шул темага бер анекдотлар. Давай. Укытучы килеп керә, беренче класс балалары бит инде, аңлата инде, укучылар. Менә сезгә аңлатып үтәсем килә. Кем дә кем гел 4-5 оценкасына гына укый, ул бала, ул кеше уҗмак каләгә балалар. Кем инде 2-3-легә, 1-легә укый, алар инде тамук каләгә балалар. Белеп калыгыз дигәч, бер малай басада, турып басада, "Апа, бу мәктәпне исән сау гына бетереп чыгарга дигән берәр сүз юкмы? Шундый желание юкмы?" диде. Aferin. Hamid dostum zor etib rahmat. Сандык дигәннән хатыны әйтә икән, син мине яратасыңмы дип иреннән сорый икән. Ире, мин сине шул кадәр яратам. Син минем битмәс төкәнмәс байлыгым. Менә мин сине шушы байлыкны сандыкка салырым да
Бірер ұтырауға илтіп көмәрейім деп айтады. Мұның ішінде бір кереклей бір бар. Конкурста қолданыла. Түрлісі бар. Jamağat, mene bir korkanış tavul qaysı bir vaqtda, onu bilen şayarga yaramay. Tiş qazırga yaramay. Şarpı indi. Toşna. Şarpa indi. Soňa жеңил көтәрде бит. Yok. Hatta onun Salavat efendi. Нәрсә дидегез? Şenişke bu. Şunu bilen tiş qazıgaның бар mı? Yaramay. Adımla yaramay. Biz bildi, şuna göre aytam. No aferin. Alkışlar cemaat. Bana bit, Meryem, bağırım, en eybet, akıllı okutuşu da okuğanın görünüp tura. No, Şenişke, salavat dostum. Ben dostum ona deyip eytem, jınanda, ben sizle hürmet etem. Garmonçular, muzikantlar, ben beni hürmet etem. No, muzikal bulak sizden. Ol Zeynep'im, gül Zeynep'im, rahat etsin şeylerim. Ol Zeynep'im, Zülfiye, rahat etsin şeylerim. Tembel olsun şeylerim. Salavat efendi, ha? Gördün mü? Seni buna ne de şov yasap aldık, ha? Salavat efendi, zor etip rahmet. Bana eytip duram edi, garmonçularını onun imi, bana şul kadar matur etip, usta etip, bana bütün milizmalarını jirine jetkirip oynavçılar ara bik sirek. Bana sizde bu sifat imi var. Şu an göre de sizden gençlerini üretirge, eli Allah'a şükür cemaat. Okutuşusu da, şu an göre bugün Meryem. Ganiullina familiyası da 10. klas balası. Bana bugün garmon көтеріп жамағат қап-қаты біне кәмит жәуітке келген. Көрсет ұсталыңды. Айда, отыр рахаттанып. Yüreğime utlar
Ой, рахмат! Ой, рахмат, Мариям! Hürmetli dostlar, hürmetli tamашашылар, Назила Нуррахметова башкаруында үзе уйнап, үзе жырлап bir матур ки. Назила, сөз сиңа багырым. Тормыш бит ул таш туйлар түгел. Яшәү өчен көрәш алыш ул. Утны суга, суны утка аткан, жанны аямаган ярыш ул. Кара төндә яктаныкта тапкан, кыл өстендә калган мизгел ул. Шуның өчен һәр минуты алтын, шуның өчен тормыш изге ул. Шушы тормышның кадерен белеп, ямен татып, һәм әлбәттә инде җырлап яшәргә насыйп булсын. Барыбызга да. Şişmelerge sularga su şaşırdı boyunlarga. Atlar jiktim min şanasız şığıp gittim şarasız. Atlar jiktim min şanasız şığıp gittim şarasız. Kurur kızıge zurda tugel şiberlikke şamasız. Kurur kızıge zurda tugel şiberlikke şamasız. Akba ujanıyım kırfıgınla bir şımina bir tügün. Akba ujanıyım kırfıgınla bir şımina bir tügün. Bik yıraklarga kitesin tüsün itip yırtırmen. Bik yıraklarga kitesin tüsün itip yırtırmen. Nazila Hanım, aferin. Salkın şişmenin suların içtim canım kiygenge. Yırak yolunu yakın itip gittim sizne siygenge. Alma ağaçları, sayri sandığı başları. Sayri, 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 sağındıra başları. Ona kile bir maşina tiyegenler yumuşka. Kurşe kızı şiver bulgaç üzüm kirem yumuşka. Olma başları, sayri sandığı başları. Sayri, 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 sağındıra başları. Mamık bir şatka kiygensen nişek kolun tirlemi. Bu kadarlı matur bulup nişek üstten şirlemi.
Simkeyler sevde Koyun Dağızdağı Firulla Koyda uskene bu gavda Alma başları, sayri sandı başları, sayri 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 sağındırma başları. Qopqa yanına şakırdın yaktaşım kemi çavit. Tiz gitarga dip kilmedik, rahatlanıp qunaq it. Tiz gitarga dip kilmedik, rahatlanıp qunaq it. Alma başları, sayri sandı başları, sayri 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 sağındırma başları. Olma bitul, olma bitul, Olma bitul tügerek, Şul tügerek işlerinde yeşik dostlar birgelep. alma başları, sayri sandı başları, sayri 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 sağındırma başladı. Halitim, sağındım nihalitim. Siz koyan dip sırrasağız biz dostlar çakma ağaçtan. Kızlar bizde kara kaştan, yigitler çakma taştan. Alma başları, sayri sandı başları, sayri 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 sağındırma başları. Uranları okbalşık, botta kurma otlapşık. Sizde bizden ortak tügül bir azgınna moktanşık. Alma başları, sayri sandı başları, sayri 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 sağındırma başları. Şekerildim şitanga, jilfir jilfir iterga. Biz kilmedik boş gitarga, kildi alıp gitarga. Alma başları, sayri sandı başları, sayri 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 sağındırma başları. Zırbiyuli şayarılı, tonaşalı gül bakşan. Kungil aşıp uturunu unutmamın bir kaşan. Sayri sandı başları, sayri 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 sağındırma başladı. Tol bidiresi tolda bulmay, imende bulmas indi. Minim köngülüm sinde bulmay, inende bulmas indi. Alma başları, Sayri sandı başları, sayri 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 sağındırma başladı. Ay rahmat, no. Azakı köpü çap buldu. Bana televizordan Kamil Kurset точно şartlayın. Şartlarga o sen tugel indi. Nep nezik, mena şunday ıstıroyni yol. Olma. Ayy. Oğladan sarı çeşilerine seni torarsın min ürememiş ol seni torarsın min üremem menep tava basıp taşka seni korarsın min kürmem menep tava basıp taşka seni korarsın min kürmem. Vay yanında yaktı yıldız, vay tulda sim batine de şu, vay tulda sim batine de şit
Şit jirlerde hüp yürüdüm, bir sağanadım vaktinde. Şit jirlerde hüp yürüdüm, bir sağanadım vaktinde. Bayalı kilgen sayırar kışının vağı küge var miken şu vağı küge var miken uzağan ömür hesapı tüger valıda ömür var miken uzağan ömür hesapı tüger valıda ömür var miken valıda ömür var miken. Özüm oynayım. Özüm zırlayım konkursunun laureatı, Grand Prix'yası. Hem de özünün camaat, Talyana bilen, bizden köngüllerimizi ko'targan, muңlu jiri bilen yüreklerimizi jilkindirgen Ilnur Gazizov. Tart garmonun Ilnur. Kızlar, hürmetli tomoshabchilar, mana sizni talantli yigitlarni, qizlarni Kamicha o'tga olib kelgani uchun Fanvali Ahmadovga zo'r etib rahmat. Bu yıl koşan balasını ötürmek gerek. Gelecekte de Türkan Batur şuraşular nasip olsun fen. Bu festival, bu konkurs uzun ömürlü olsun. Amin. Talantlar artıp dursun. Sahnelerimizde mana şunday usta garmonchilarimiz her vakitte o'zlarining chiqishlari bilan bizni şadlandırıp, suyundirib tursunlar. Bu konkursun devamı var mı? Devamı var. Bu yıl Tübenkamır şehrinde bulaşık Allah birse günün bilgelep öterbiz eğitip koşan balasın. Dostlar, kiligiz, qatnaşıgız, küçügüzni sınagız, hem indi rahatlanıp mana şunday garmonlarınızı alıp şırlap biyip tomoshabchilarni jiberigiz. Rahmat. Bizning konkursga. Güçlü alkışlar. Haydi hürmetli konaklarımız sizge. Jırlarınız üçün, mezaklarınız üçün, maturkileriniz üçün zor etip rahmat. İsan sağ koytup jeytiniz. Yollarınızda yaxşı kişiler için olsun. Haydi hürmetli tomoshabchilar, biz bugün sizinle bilen soğurlaşamız. Kilesi şuraşularga teklip sağ bolunuz, hoşçakalın. Biz sizde yaratabız.